Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagamenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Panlok orok kini kita jingkin tip ke nakaliang jong health department, kawai day bat COVID-19. Ki case ki batmai ki bangiyo positif hadu menta nadu menin hadu menta ki long afun real ki total active cases ki bangidon menta ki long life spa sampu a apo is ka sales ngidon life spa nyu nagi life spa nyu PSF ki long aspa life real kiwe kidai something new padna ki armed forces ngidon khatsao ribhai lightway east Janta Hills R West Garo Hills Pra South Garo Hills R East Garo Hills Iway North Garo Hills Iway kibala recover hadu menta South Kendai ki sampel mengira hab test hadu menta kilong arsan hajar Kendai spa prafuai belong negatif kilong arsan hajar sispa nyeng fufra ki result ki bangidang up kilong south spa bat ki barung sapok jela jengi hadu menta kasni arbaje mensni kilong arfuar hajar lai spa Kendai. See the new cases from East Khas Hills. If you count from BSF, we have got 14 BSF plus 5 East Khas 5 civilians. Ini civilians kini gibuan pai ni. Yes, two gibuan pai. These are returned kini gibuan pai. Pada Jadi kita gibuan pai na Bihar untuk wedding party bawa na po Bihar Patna balik wedding shua ka lockdown gibuan pai mentang syamba baru itu khat lai ngot mentang lo positif kemut saar ini barang sang barang yo mentang kemut ki baru khat itu ki long positif dot mentang which wedding party itu ke badan hapok puting urut itu ki balik la kacong kelik shua ka lockdown shua ban jam dengan COVID-19 13 of them went. Initially, only one came out positive. Then is a test kini kiwe na mangila ka kini kiwe baru kau kilong negatif lun ngila ka na hayeng ban quarantine hayeng dan hayeng hobiang. Pedi symptoms tinggi tang test iki kat kita pedi symptoms hilang test tinggi lap iki mentang kini last tu badan kiba ngila shim ke sampel ni dua iki under quarantine mentang hilang positif all of them. Pek ikan ni kikis apa Ribuai district doktor kini ke stretch kana para stretch atau kan ladai ke community spread ni doktor ni suspect mentah ke community spread mahadu mentah ke lapo Ribuai ke lapo district surveillance unit keempat yang ini kata information ni suspect ke dengan community spread dengan pek yang namang ikan ni yo ado menit mentah ngi kami yo dengan pek siapa nang tapi kemudian mentah tu curfew kadang kita impose curfew diberi nang tu kita melawan dengan siapa Iway nambah lagi melakukan dosis. Doktor aku kenapa lah? Bila orang kini ke indeks case dari nantu negeri ni. Karena parabi indeks case sudah 6 minggu. Kini 9 mile, 10 mile, bari 2 gitu berkat indeks case nomor tu di baterai factory. Indeks case itu balik hak semua segati. Cuma kita sahur bayo hak jo kopor. Udah balik hak semua segati. That is the index. So berkidan hadu mentah kita mencukup hati. Ha, kelara masuk hati. Nabi ni wedding attendees part ni New York report my dan hadu mentah ni yo negatif dot barfat. Jemda. Menin piong aspa andre Kendai spa sekolah dan negatif kita ada blood test. Min pat blood min pat yo report tambah hadu mentah ni kami yo yaki positif. Tak kalain list kalawan ngon chat fi kila benda nak ni kalain list ke banang negatif tambah nong kita kalak itu naman abun pala sampel 4 siajar tam tikin haban segregate nang tu
Kumbalang mentah nak kita wedding intent is ngim dan positive. Ti bukan sabar ti kendai berai they born naman pur. Ulak they born chani kimi long negative. Yo ti kelung tu kuno yo ti kelung ti kiwan nabar. Yang tip yang kata nomor in the atau transit berkiwan ya na asam ki syang yang tip yang kata itu basi benasi teng pada baru yo bat me pa bat itu pun. Thai kita kiwan kita ki bukan Bihar malah. Ngam long kenal ha tapi kita bukan Bihar. Kini itu berkenai benai ni lara no Corona Care Center. Ini kini kita kini ini sistem kita kita hospital. Ini kenapa nak haralang buat kini? Ti menurut semua kenapa? Tengah ngela orang bagi apa kat mai mentah. Nomor balai ban sumar ni kelong kena kitmen hapo Corona Care Center dan hospital kadi ko bista. Kani kanwan. Mentah ngisu tu bau new virus anwan ngin haban im bau new virus. Ngi haban im bau new virus. Kasilong tanggawi ngi haban nang ban sumar. Sumar ya kiba long positif. Ngam au kiba pangmo. Ki positif hapo iye. Kamot larang ile ya kini ki larang sumar kini kiba ki positif hapo iye. Kamot kani ka mental stress ba mental trauma ka balaban kata. Ya ki ngin at least ngilaban tem ya kata. Mo mengila asyam mentah ba uni COVID udah kat saus ni. Mo ti kejingpang pada ke mental stress, mental trauma can go on for years together. So this will have a deleterious effect. Kan kata ha ya ka kot ka kya mo ya ka jingim ka jongki yo ba hadin habut. Tingi hapan nang mentah nomor ladangi sumar hayengi tang nomor bangyedan lang. Nila ban syasat aku kamera tang nomor bangi sautu bangi dan lang katu kalau ayah rap sibut ne itang si pertang itang si ikladan bahing ni katu kan yarap ndrei ladangi ra Corona Care Center ya ki bakham sitom tang nomor bikilang positif kan ora kajing e bakhra hode ngamun ngi haban lecak snong ngin haban pun sautu ya ki ba kalau ada kapor mentah ba hakajing mut berkhat kajingi hakamain kajingi we destroy the virus. Lada kawan gumta lada ngila ban destroy tu virus lada ngila ban deactivate tu virus hakijing mut berkat ke jengi kemut ngila ban imlang dan ngila ban imlang bu new virus kemut hakanu no kopor bu wan ngila ban sumar hajing ban ngila ban yadai ladi bat kata hui ngida gidi bersutu kani hui unwan kanwan hakanu kolong ying kanwan new virus tak maka ke mangiku anak kalian ke jengi nak kalian ke government bakal ke tristam ros kata kalau unwan spiski unumwan season 1 hajar arah hajar lai hajar ngot hakaju kopor ta kadi ke thang ke jengimta Ti ini kelong kira Corona Care Center pat meno basma itu di kime baik itu di kime ha to khandai banai danglong mo hakoi kamera ndai license system sistem berang ngare ke berang ya terus nam harus husnam kimla custom Wat kami ini kelurung hap ai ka caka ka badan ka balkani. Bila ban mi kikime la ban mi sa sini ban ti kelung hap ai ka caka badan balkani. Kajingi khun kajingi kan long bet ya kita ki stom san ko. Dari stom ngan hap ra ki po hospital. Ngi ra po hospital ki bon ngili ban biang lot tiar kita. Tepet kini armut ki bangir fermentation grams. Mo way ula hamjam ha ula out of ventilator. Iway dang don ventilator tama kim sistem jo. Tama ngemlaban ong ye ngemlaban on malah kilaban kelan way labu ventilator kilaban kelan no kopor. Tingi lai iba kini ki sistem hi kumbang lai ong narum cha ki bala kham temen kham san kham rangba bat ki badan ki way ki jingpang po amet ki kum ga diabetes. Kini baru arut kilang ta. Kila kham san gartai way di south pun risnam way di sampun risnam umtai. Tu ni badan ventilator di sampun risnam. Te ka yu ka jungi kalong ba ngila dap ai gitu ki advisory jungi bat kawai kalong ka behavior change ngiyo kala ka jengmut superkhat ka jungi ha ka jungi ka jungi ta ka kawai ka bangi ka thong ka jungi bat pangin ai training individual training ya wei pi wei nong song ibala bang so thu phang no covid virus corona virus bat kumno ba nyadana na ka jing sapreng jong uni u virus kata kadi kathong ka jengi ka ba hakmat do
Bai wei pi wei nong song in tip. But in so thu kumno ban yada. Ya lagi. But ban so thu ru kumno ban sumar ya ki ba sitam manumala hayeng kana makani ngin hapsim kalang kum ka biong khle. Ngin hapsim kum tai. Nama larangi dang ban sim kum ta kam kan ja ni ka jingting. Wei raja ni ka jingting kam kani ka imlang salang kan yat yang kum bayat insya. Mo. Mantan tinggal sebelum ke behavior change. Mantan aku state aku kan ki kiran ki Asya gimana dengan contoh sama dan ini don nyo hajar tali kini ki COVID management committee. Kamu nyo hajar tam. Tak kamu kini ki asang don nyo hajar tam. Mo. Di kini ki ko ai kini behavior change kan ya lembaga kini ki COVID management committee, village COVID management committee. Te kini ki mendai tang ki asam barakhat kini trai sarkar. Ngin ai ka training ya barakhat ginong tri sarkar ngila sedang itu training barakhat kichnong te kitu ginya nakal yang di DC ki video man nagi jong nong tri sarkar pa nagi department ki fair te tangon nang ila so thu ya kani kala ja ka jing ting ma kumang ilong menta tang sio so positive case tang sunu ka snong ru kamut ngila long ku barak ngemdei kamdei ban long sio kumda bat sakowi man ka por ngisit ong mo di frontline workers jongi ki health department nong tray health department police department ki nong tray fair ki ba tray ki department fair ku ma po check gate ki ba tray ki dio ki ba iklat pada ke we kata kita sekiwai pada ki ba ki frontline workers ki ba khaman tamang ngim ci mention ni kita bar kita ki nong tray jong press print and electronic hiru fidon haka jengma ka khrau ba mo namar fitur kadang selu filet no maybe film so thu ya kata re filet hapo biasa hospital ngai filet sa hospital filet kadang selu filet kadang ka case ni filet kamot hiru film khmat do ki ba kalau ka balaban kata hi ta kamot nalet pihaban sumar bhai ladi kamas ka sanitizer wat banum tur than ka physical distancing ba fin maintain kata fin haban maintain nomor fil along frontline workers dam dei na fi kan safreng ai ko bor fi larang ngi ken ye kitu kiba cross ya ko bernihat ya ka tu check yet ting tigle sin nang tin po khana para kita bandon saw san ngut ki balik nang tu ki khamwan sini mo ngi ken be tang tu wan wat kitu ki arngut kini nang tin khana parang ikan ki namar bekiwan sini fakha sumar kita nak ini ki hospital ngi lab iki takara saat sapulai dei kong dei tang sapue ya ka bai quarantine oh chap siu kan ladang ngi lapen mi no iki tikin apsiu tu ka bai quarantine tu lo dang ngi khen khat saus ngi katu wut ka pai ka mas pulak e te lada menta namar ba ngi don kami corona care center lada ki lalong negatif ka second test ki lalong negatif tingin apel lagi ki kina habis quarantine sih, kelam dunai kata. Dokter, kio mau la misalnya movement yang biasa, nak saya punya komun atau movement. Kini kalau ni, kini biasa kalau bagi don kita basim city, kita di Banwan sini. Di mentah nomor biasa, mentah kelai iba kada kecengma bakhramu. Gap ubalong negatif, utang sisang tu sepuluh ulang positif nanti. Dikiru kelai kata. Te kamlong ka babahai ki bakin wan dalam gitu ki mat sang situ tinggal ang bakin lara kalong necessary ki bakin wan kamut lara ki point ti gohti ki mat quarantine de gohti tes nang gohti quarantine apa ka kampas jongkian te